Hello, friends. Sobrang tumakas na din na ba? Sorry. Tingnan ko na pala din sa penultimate naman lagi. Terminal Minecraft. Take hada bugir intigal look. Katapos kung tagahan na ini. Hindi moslay na ko na kari kigahan na hada bugir kami ka beda karanne. Ini gini na gate ka pin. Mega tunta. Mana babu din. TV දෙන්න ටිකක් ඉන්න සංගප් තමයි මෙතින්නේ ගබඩාවේදී ඔය තියන්න මේක තමයි ඉන්චාන්ඩේ රූම් එක ගැටුණා ඕන බ්ලොක්ද නම් තස් බ්ලොක් ඒ සද්දි අද මාළුව බෑ ඉතින් කරන්නේ gulak dia tulis kan lain orang hari ya bilang cuma gue udah tak ini keadaannya yang boleh hitik gitu ya ini kayaknya kalau tahu mulai body belt ini balcony yang udah tato na itu yaknya itu nah ini malah untuk buat ini bahan lihat ini mana mega lihat ini loh anak rehati body badu agak apa anak yang kali dia dong mega bahannya tuh gitu nih mikir tawa ini diamond begini istilahnya mehitinya kata ini rahas kan bari mereka pengen mihi malah kemen nih mie kata makan nih mie kedua ini oh gede karena hai kara ada saya mau main kita setelah ini benar nggak ada ini apa itu ada hambeca ada wahannya minum itu gua ganti sorry ya tapi nanti Behua ini mikir piawan beman teman-teman nih piawan ini fire water kate bebas yang mau juta dua lah mana rehdiin tapi nanti gak kawatak ya kimila nanti janda basic ini lagi tinggalkan nih pamamegahan tebe kan itu ini dimbel buahnya udah lagi lasna ini itu jadi ada dua waktu rada lah oh anak yang ini candi room ya kadek kagalaran ini lebih nanti orang kamera kayak kokolan doang nih wait gahalan ini free diamond gila mau di sini mau mana kapal di wedding dia begini main kenapa jaga ini kehadiran kapasnya ini kalau mau ngidira kabar ini udah boleh ke bawah deh nak terlas YouTube begini boya ini kan mah adalah dem balai pun
එයන්කෝ මගේ ගේ ගාව තියෙන නෙදර් පෝටල් එක කොහොමද පෙන්වන්නේ? ඒක දුවන්නේත් නෑ. අනේ දානගෙන කියන්න මට ස්කින් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ අතන ගිනි තියපු ඉන්න ලැබ නෑනේ. නෙදර් පෝටල් එක මං ගැහුවේ මෙන්න මෙහි. අර ගෙස්ට් එක ගණන් ගන්න එපා. කොර තිබ්බේ ඒක ගණන් ගන්න එපා අතන තියෙන. පොඩි අත්හදා බලමු මෙන්න මෙතන කොහොමද මගේ නෙදර් පෝටල් එක? පත්තු කරලා නෑ. මේ මැග්මා බ්ලොක් එකකින් තිබ්බේ නෙදර් වලම තමයි අර පෝටල් එකෙන් ගියපු පාර ගත්තේ. මම ගෝල්ඩන් එපල් කෑවා. ඉතින් මට මෙහෙට යන්න පුළුවන්. මොකද මේ? මේක නිකන් සීක්‍රට් බේස් එකක් වගේ නේද මෙහි? හරි ඉතින් වෙන විදිහකින් කියනවා මේකෙන් නෙදර් වලට යන වීඩියෝ එකක්. මම අතට ගියා. කොහොමද නවත්තන්නේ? මට ඉදි මතයි.